Okay, kan na pininimeuri. So, again, guys, nang pun work yon, right? The basic yon, kapunganan, the blender, right? So, kay ka nakamoni ka pa the blender. Open na yung right tarakin na, right? Ayo right tarakin na. So, napinan kanyan ka para-paray. Tanan command, so, tanan side, tira tira na ka nga, kamno kyo kiriya. Okay, so, sinastart ng kanimen the piano, the left side. Sag menu ka muna. So, of course, sa iyo, menu kayo, the mesh, yara na kiba the mesh, right? Ako na ko click at the cube. Ako na notice man the right side. Na collection, imina yan the collection, right? O highlighted as cube, para ko click. Kana i-click kanya yo, ako na tayo pa the light. Pakam ka na the light, man the right side, o tiyakin na pa the light. Ari tawra, right? Ang kanya yo, the camera, wala po nus may kikita camera. Ang kanay kan ako, narita kan man, kanga sa po di ay, di kan man madari, kami kan ako. Imangan. So, unta petay, kam nariya indari, ayun kantaraki na ki. Another net thing ya kan na notice, di ba ya kakawag, may yeta na on the right side, kay, the view. So, kana kam notice ayo, kama kuna nora takara. Kana i-click at takatinu ayo, o karana wa android karana. Kangay may na ayun kanya to wireframe. Punganan na naruko punganan na nun tayo nakastabo the skeleton of the unstructured by right. Ayun kan kangakamnag ng kakabungana only when is needed. I mean takapenya may kay to render. Ayun na kana kunang yayam animation gitira. Ako nakapungana ang kanawan kanya ko click kunanuri ro patira tarakin. Ako kuna yun dari. Nuro ro di parang kana ko render ng convert na kam animation na mi fix ko koroya. Anari ki pati the video kaya na kana sakit the image. Okay, at kawawan te betay ka nga ani lightweight yak is use the structure of the mesh. Yak use tira na material ki karana. Kanaro na pa. Let's say na pita karana, right? Ako na kano ko na ipita karana. Ano ko may na no the material. Click. Ako kadena ito raw. Kamdaraya ibisa na kung raw wakit ba ipitak. Ay pukina. I-mina yon the viewport ayo. So nariya ni-click ayo the viewport kam notice viewport shading. Yo siya na shading diba? Kana kam tangde ba na shine more. So na kam na kung nora the roughness. Nora nga yabirin rani ani. Kanga ni kirasi ni. Kana kam magi mina kam ina mina ina ki shine. Kam kamina na kung 1. Kana sag 0.5 katawa. So an kanya kanga di tanan basic anye kam kakapungan nati tirari tikara. So sina mga kira decide yo pa sina mga buno kira begin the modifier, right? Anye to common thing is kakapungan ane. So let's change muna takara na ko na little bit maybe like this. Kanga light gray. So kanya sina mga nakon kanya the left side. The object mode, kaya simina yan the object mode. Kanaro na ba ako na nabita? Ana ari tin roy rapatan ti meshan pato kuna karika the square ay nariki pati pa ito ay nang punipitak kan ko kunan dari nari nakon edit mode nakon the left side edit mode kan kana ko click the edit mode. Okay, so kanuri tanan to say kanyo ay mga highlighted tayo kana ko click right kana ko go on shift o click kayo ay mga ra kayo ni kangay right. So tanan pa kanya tanan ni vertices kana ko nakun the left at the top at the bay na ka select mode right vertex mode selection. So tabay ako namin ako natay ako dealing with tanan vertices kanga tanan ko na ang kanya di takawa de tanan ni mina tanan edge kanga de mengin de ko na metira kanan Perinti bito ito ko kani kawari rike to ko na let's say is Nuri, isita giraan. Sa mga, rari, Command Z, ki Windows Z, karang kabungan na the Windows, dari undo. So, tatay na ko na, ang ako na kikira, diba yan, di undo, okay? Okay, sa mga nakon kan, sa san nakon the edge, sa mga nakon the face, tira po nga the face,
ayun kan bungonan the face lakin GZ the kuna main right mete bai diki aka bungonagin the face lakin ESG kam noria si diu medirare the menan si kunan delete let's say na delete faces kam noria ya banga the boak ya so an ganye diraran the face ayun the face an kanikan karawata na face na nangarare nakarawata na cut are na no na nakarawata ka na the more you cut the more and getting more slower mena so tay nang cut ka na kwa ginitin cut ka na pun dia in flat pa yo don't are control r are ni kakangay kamnore control r ya kamera na mouse inanon na yo ako na yung mga screw de are the middle part are inang cut iraw ako nang notice ang kanya nang wise ana face ya ko na face kan the faces right anin kan the face or kan sa mga kira teranda the faces ani timena nang punga na kana kuna diu me to kuna are or let's say the kuna control B G and V hanga tiaka kinakuan notice hanga kuna si kuna andare change the faces why because modern right so kuna ni bisin niya kaginahan niya po na ko yung kangay depends yon ng raran tira ko nakadayan na chief kana ko nakadayan na chief tiya kan nani so anye guys sisi ka po na ana interface user interface the blender right sa mga nakun ganyan de dirari nga nakuna kamaingi nga ngari ami mouse sa rinu kare click ako kwasok ka nga ako kwasok ka mena na kakamay nga may mouse kanya mainging niya makana ko na let's say sina viewport 1 are nga dito ng bet 1 click 1 kaya yo the front view ayo tara the front view ana sina tara may kita click ng bet 7 the keyboard is 7 kaya sa tara 7 right ngori sa tara 7 kay ang anas ka nga ito nakamate ne sa tara 7 3 and the side view the side na kung natara men the side pa una check right or let's say sina na kun kanin sina mga bitara ara view na kun ayo the wireframe an ganda lagi na the wireframe ana sina kun edit mode in the wireframe just in case kana ano pas kan sa nuri let's say click A na no na select ni kapani or ni kapani whatever whether in vertices selection mode kapani A na no na everything click G ay na move upward na move up so Z so itangina ba na to karo yon mina na so click mo na 1 ng bet 1 so itangina na to karo yon to raurare G Z right na zoom out control ako ko scroll out mina amrare ang mouse ari inu kare mayra tin terare teraran ara mouse the Mac sesi kamera na so just in case kana ko bunga na tiara type of mouse so kataya ko bunga na inu kare ako click control bukin the zoom out zoom in right akanaro na pa kunatara side view side like this kanye una use na shift ko press shift awari inu kare o click ako kakamay nga na mouse side kangan nakin kakangay ko click no ko press shift right ako click ari inu ka ari na mouse ko kakamay nga na side by side ari bikin na rin ang view just in case ka na kukan tarataran ka nga po ang debitay ngay pamnonora yay kakamay nga kangay so kani kamay nga ni kakangay isi ka po nga na kaya click any in the keyboard isi ka po nga na tiraran mouse ni kakamay nga using the bayar in the middle part are in the mouse right makana na si nara na zoom out zoom in control again are inu ka
Ako scroll out, scroll in, scroll out, kuna pun notice, right? Akana na by click the point chan. O itang dia bena zoom in nakon na dia pun nakon net closer. Click na rin tinang better tinang by keke kung mga nakon the full stop. Dia pun nakon net direct nakon nari, right? Just ingin ka na nakon nari. Dia pun nakon nari. Okay, kanga niya tara ayo zoom out again. Yung mga zoom out na control control or scroll out our mouse, right? Ari the middle. Sa mga nakon kanya tira ari kaya sinakawa. Kanya sina mga import. Let's say edit mode, right? So kaya mo na naramin na nakon to right ayo, nakon to color, o sa nakon to object mode. So what object mode can do? Usi ko na andari. Nikawari kia is, right? Is. Kanga yagi bitta kitera ari ana shape ngeta ana structure tarakin mesh. Ari tawara kana kuna kuna bitta ana structure sagi de square yo. Paitira saka tayo. Kuna nakun edit mode. Akana kuna kun using am rare keyboard. Kasi nakun nare tab nam keyboard just tab. Kaya nakun niya edit mode, right? Akana ko kan using am keyboard just using an. Okay, sa kawan, so sa mga nakon kan the left side ayo, danan basic one na si kawayo at tayo na ko. Kung nora ayo, debitay ka mo rin nga rin GZ to move up and down. G is the movement, right? The wanna move. Where the blue direction that the arrow one, the Z axis, wala ka na yun nora kaya ma. The Y is tabo ka nga kuno busiri ka nga de nakubuki nakumuha. Or what it is X kanga stabo side by side. So up and down the Z side by side the red and the ano sinakon na yun. The review are one side by side, right? The red. O di nakoyeta Z. O nga nakuha kan news na para ka nakuha activate ayo. Kuha ko na news na di click on the tiraran. The tiraran di mena the arrow one. Makana ko kukan gabungan na kukan kuta kukan gabungan jo kukan pun use the keyboard at the same time G Z, right? G X, right? Side by side. O kana sinakon G Y. O yak main Y paresito kayon nuri nga by the 3D. Iya kinura kirang ka nga ni main kane kunang kamay ngo inana ko book. So kunang kamay nga mo na am view. O kus pa kunan darin kamay nga ni kangan o GY. Kus panurang kanya main. Kana ko nakon front view 1 on GY. Ake tapay ako na main. Right? Ake yag use na arrow. Pada uri nga arrow and then the 3D. The Y, the blue, the red, the X, or the Y nakubuk or nakumuha. Wari ara ngayon the 3D. Yaki work pa si ko na rare. Work na the kanas ara front view. So si work na 2 dimension, right? 2D. So sinadya yung kararikya ni kangay basta na ko na nora the 3D. O isa pa ko na kanya. Kamay nga ngin use na. The green nare yari sabo na met the Y. Are the back and forth. Are sabo ka nga. So ko na let's say kung nakapagyan back and forth is tayo na ko the resize is click is or Y. Ano rin papa. Right? It is stretch. Sa mga tangi dia na rapid is X. Ano rin rapid dari sa mga koke. Sa mga kairarikya. Oo ngayon. Sa mga tangi dia na era napapakin kina ina is Z. Ano o ya papakin paste yon ti menan. Tiraran the cursor. Tatay na ko the cursor is start men the middle the center. The center of the plane. So ang kanya kanga the basic ngay ko na mina awayo of course the rotation. Nakako-click on rotation. The rotate na kin base yon the mina ayo the rotation nga ngay red sa kokya mo na ako na mina
Okay. So let's say sa kan use the menan, sa kan use a keyboard RZ, if you know, RY, an ganit RY. Sa koge no, RX, tirang kanya na, an ganit the rotation, right? So ipon ka nga, kana ko na bikin the size, ako na size up, size down, is rotation R. So kanga ko binuri nga nari rotation R, start with R. Size, pero kung napita na size S. So S. Kung bisa na apakina, bubura na, kapene te saho, kapene, kana just in everything, the mesh, just S, o zoom out, o kabubura, o kabubura rin kaya. Maka na kung specific yon sin kana nawa. Dari inanana, kanya SY, right? Ko click S o yana Y, ako notice na i-activate ba yari. Right? Nakin na yo SY, right? I-activate na iti, kanga zero wari, SY. Kanga wa, nari inu, kanga wa niya, kanga ake zero one ka na work. Right? Yung mga kira na kun, the pointed arrow. So, anong kanya kanga, some of them na think, of course, I may not know where there are the animation keyframes. Since we work with the basic, fully basics, not focus on the animation. Sa kaya animate, imina something simple. So, of course, imina, tira add, kana kuna add more mesh, yay the plane, yay tira, right? So, ayo muna work on the cubes, na mga add na rin ito the cube, GUX. Sinakamay nga nako na rin. So, you know, what the mesh. This is at the right side, cube 0.001. So let's say another one GZ. Sa kamay nga rin kinawala that one. Okay. Si tangina sinera modify na ito. Let's say nakun modify, add modifier, generate maybe something like subdivision. Ebita kini. Kuan kan kukunin ng mais yan, napungunan ganit the subdivision, kukunan subdivided how many, for now muna sa kinitin subdivide, sikunan kuro-kuro na ngaya, so sikunan dari command V, command C, and command V, G, X. Diba yung koroya? Yung command C is i-copy, right? Give Windows C. O say mga Windows V to paste it. O iya, kamay nga na yan, G, X, nakurari kina. Nakam-notice, yung mga rin taka itin mo the cube dot 001, cube dot 002. Awayo 002. Abari highlighted, kay click, right? So, nakawari rin kaya S, just S. G, Z. So, step by step, G, Z, X. Nakuro-kuro, right? But nakapunganan, the boolean, G, Z. Sa kami na review, arita ka wawa, kangay, kunari kino siya itinan. Itanginan na cut, right? So let's just play around. Modify na nakat ti mena yo using this. Tabo ka nga namin na ti mena. O na shape, pangapang ay yo ay kita. So na-click ka rin nakapangapangak. Add modifier, generate, boolean. O i-click ka rin yata object. Or the difference, or apply, right? Let's just see. G, nakuha ka, G, Z. Oh, yeah. Banga total. Okay. Naiya. At least kamate, tira, Eric. Na shape, din na. Shape na, kana imirundun kitira. So, hanggang nga, dayan basic, kay kakabunga na, iya, kapnong G, kakabunga na. Tira, Eric, so let's say, tab na tab. Control R. Ang ngayon kakabunga na, cut loop. Na-cut na create pa yung mga bita pa yung the more cuts, the more modification get change ako kunan ko roya. Let's say kami na Senegal, right? Ngayon. Ay mga R again. So itang rin so let's say, click pa na akong the face at the left side.
oikai. Es. Kangay on. G. Iba, see? Kanga kunura de extrude. Data na ko di extrude. Let's say na nga extrude lik es. Tuta na. Kanga kunura de tiaroan. Ya, nakunaan o gigunan na kueta. Let's say, wawi still na highlighted es. Ay, nasiguro different. Kung yen goro dira, to dira the spaceship or something, just by cutting different loop, cut. But then ang cut, kana wag initin cut, but or create more of it. This is saying, nan wai kai. The more the more heavy, the more na strong from computer. Especially nga na yung nang bari, ng higher na RAM, na graphics, na So yan ka nga, let's say na delete na face delete face. Abang, just abang. Lagi nang muna. Sa mga tarayang kanito sinakaran na. Karan na you, right? Sa karan naman the object mode, the entire thing. Naku na rin may na no ari the material, new, ang kane. Uli nga bayag yun sa again, dakara. Sinanaku na rin, dakatinwa. Ayas. No, an karan na may na so nabisa na kon something green. All right, green. Tap, right? Itagyan na nasigara na yun ni kangay o ni kangay. So click, click ayo, shift or click ayo, maybe ayo. I wanted something different. So I click at the right side, the plus sign, click on new, on ganito, tira maybe something yellow, like this, right? Assign, tap. Notice ibitayo, ibisay na not the same mesh, yet you create another new mesh. Remember the mesh is something like this. The mesh ayo, the mesh ari, the mesh ayo, right? Nakam notice tira ay karoy, ibisa. Though still the same mesh, ay karo a different color. So ako nakam nori, and the one the mesh an, or one material an, right? O ayo, si the one, aki, eso hindi kaya nakara. Even yag manakan karan. Nayang, so dirari kay yasan ka so sasan ko ba the control R ari ti pa cut or the control B ari the bevel, okay, ari ko nakasmooth siya again. Let's go tap ayo na nakasmooth ang kan na iyo kan na notice rik okay. Sana ko hindi this is like yo shift click, while you say control B, wow, control B, control V. This scroll up or down, up ada inugan na mi mouse are. Yes, smooth ne. Tap. Is naka-smooth siya rik. To, debita ibon na ko. Ay, hindi. Huwag na nang kaka-smooth yan. Huwag init. Ya pun depends yun. Naka-notice mengi na ari smooth. Shade smooth sa nurya. Kangaya ginang Tsaka ginimiraan sa mga pun diskusyon. Even though iromi taran nice, that's not good. We need to fix it. So, controls it. Ekdam na. So, ito baka nga saban ng kawa. So, kayo muna for now. Yang delay tan. Siminan yon the object mode. Kaya ko na tap. Data na ko mainan naman. Ito ba yan ang kakawak? Sinagyan na. Control S. Save na labay. In a minute yan dot blend. So, whatever the name or the location, just go for it. Yes, okay? So, na-close mo na for now. O, kangayang. So, ay kay inanon tayo na kananotice na kakabunga na. So, si yan mero, tikiroy, o tayo baran na no, ba, yes, kangan na to, kanakam focus on the basic, the kontira, the G is movement, the S is the kuna size up or size down, or the R, the rotation, kuna rotate, the pa ito one, ako na kuna rotate yon a specific site, either the Y, the X, the Z, kano ko si mera ne nam keyboard is Z.
Ari na nun na una stretch na ko eta na ko na you know ana no ba side by side ko nakababag ya nkara na wa side by side then SX kana kuna ay nakubuk ya din ko pin an nakakin na yo sabo na nga na nakubuk kan the Y but the green tayo na ko the Y right remember a also view a yo one is the front view 7 is the top view 3 the side view 1 the front view right or you the camera we don't always need it mess up on me awalan di ba gaya kamadio na ngaya the modeling 3D modeling nothing to do with the animation or anything like that sabon si focus mo na yon the modeling pa ngaya na main roy focus the 3D kung nanda na animate ba ito ano wag yan ang model right the 3D model kan na ikay isa roy wabit at the mesh nakun the 3D model o yari ki ba the model ayan kan ni over time tatay na ko just focus yon nam tirare como ko kyo kene na kakine kami bisa is y is x r x r y you know control b pena smooth out control r pa ko na cut mo pa ko ng mga create mo different shape make a object mode edit mode selection whether the selection mode but the vertices or the edge or the right or the non shading the non viewboard kana ko tangina benos takara shade the board on right takawo ayo kita katinwa wa yo wag nang gugumeya but the render o at yakawo ka kakabunga na nga ibikin dikit modifying kuna modifying kuna change the shape ko tangina bari bukin kiti kanga siguro yan na tara tara right I begin to zoom out, zoom in. Of course, the control with the mouse in the middle. Zoom out, scroll in, right? I begin side by side view. Ko shift ako in the middle part ko si kamay nga niya mouse. Wow, ko click in the middle part side by side. I begin nga na ko na po si mina ni kakangay. The middle part only. Ko click any in the mina tirare in the keyboard. To ito kasabon ko ro into kina. Okay, sasan save, sasan ra, sasan kawa the side ay kay inanon tayo na sa mga kawari kay ka may say kay. Alright? So, tigiro iriki o day nang paran nanoy ya. Sabo